The Cabinet Secretary for Transport, Mr. James Masharia, myself, and the Cabinet Secretary for ICT, Mr. Joe Musheru, we've just formed a task force this morning that will be chaired by the PS Transport, Madam Minister, to put together a team that includes NTSA, working with the Solicitor General's Office and the Office of the Attorney General to ensure that within the next 1 month, we begin the process now of implementing the instant fine rule. Ni minista wa ugitiri wa thi-ini ndagitari Fred Matiangi akiruta mutaratara mweru thi-ini wa kuheanaga baini matereba na athii aria mauna mawatho ma barabara na njira ya kuhe mahinya mabithaa traffic hari kuheanaga baini ya hau undu uria utanyitwo kurutithio wira thiku 30 ciukite. Thi-ini wa mutaratara uyu hari kuheanaga baini ici gutwarithia ngari na thibidi ikirite githimi ukahurwo faini ya ciringi 3,000 kana ciringi 10,000, kuhuthira thimu ugitwarithia ngari faini ya ciringi 2,000, kwaga kuyoha mucibi faini ya ciringi 500, ukua andu makiria ya umwe na boda faini ya ciringi 500, kwaga kuonania matawa haria hagiriire faini ya ciringi 3,000, kuhituka ngari iria ingi na njira itari na kihariro faini ya ciringi 10,000 na faini ingi itiganite. Faini ici irihuragwo hau ni mabithaa a traffic, no na kuri uguo mbeca ici itirihagwo mabithaa a borithi, no iritumagwo na njira ya kuhuthira thimu na mundu akaheo rithiite handu ha gutwaragwo magoti-ini. Simon Kimutai uria ni muikariri giti wa kiama kia ene matatu augite uyu ni ugukorwo uri mweke wa gutheremia ungumania kuri mabithaa a traffic ugehota uria uheanitwo ni Akenya na matereba. Hata gari ya wangalii kama magurudumu zimeisha ama hana documents, kazi yao ni kuchukua senti. So lazima tu change tactic. Ni lazima iangaliwe katika vyovyote. Ndungithira tondu wa mbere ona nindi gwitikira nyitwo hahe na ngiri imwe ingine muthigari na coke ati ndwarwo thi-ini wanyita riu ni twambe tu deal no uyu mwinake haha obvious ungigathira ni ugutake time uhoro ucio. Mutaratara uyu thi-ini wa bururi wa Uganda niguo koragwo kihuthirwo. Kimutai akiuga guku bururi-ini wa Kenya no ukorwo na morito kuona mabithaa aingi matikoragwo na uigirereki hamwe na mbeca nyingi kuhuthika riria mundu akinyio igoti-ini na ni ugubatara ihinda niguo kinyanirio. We have buried our heads. Tumechukua kichwa tukisema tunasema, mtu anasema mimi nikilalamika na ambioga niambie watu wangu wasiwape. Nani zaidi ako katika position nzuri? Yule polisi anaelewa sheria na kazi yake ni kutekeleza, kazi yake ni kuenforce. Who would know better? Kwa sababu watu wangu wakikataa kuwapa inakuwa ni watashikwa katika trumped up charge. Hapo ni saa baada ya kuchukuliwa umewekwa na kotini, gari mwagwe watu nini. Sasa kama ni kuchajiwa hapo, kama iko makosa unachanjiwa hapo, unafainiwa hapo, unaenda. Riu maitho mothe marorereirio minista wa ugitiri Dr. Fred Matiangi alikuona mitaratara iria ministry yake ikwambika hari gukinyaniria watho uyu mweru. Mwerekero uyu mweru thiini wa sekta-ini ya ukui waya kuwa ihinda iraya niguo gukinyaniria muno makiria hari kurumirira mitaratara iria yagiriire hari gukuruhania anyiti itemi niguo gutigirira ni warutithio wira guothe bururi-ini. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.